hadian ke jing berngam ke Sorkar Jela lengbau Commissioner and Secretary Jangkatna Transport Sanjay Goyal bantan naphang ki arsaka bakamai bean kuntah ke step jangka arbon rio terik jemang nakalian kini kisamla ki bakamai arsaka lengbaka app Rapido kilalit banya kendu ya UMVI Motor Vehicle Inspector banpan jingshai halor ke jing berngam ke Sorkar Jela bat bantip kumno ke Rapido ke yo ekalat ban sedang rungkli ha ke Jela habakran syakila pathai khubor kini kisama kila ongba hadirin kajing kendu badu MVI kila yo kajing pensyai baka Rapido ha kajela kalong kabean bat ulaong baka Sorkar Jela nang ni syakmat kan penlong bet kajing kendra bat lada lap iki bakamai kakuna kalong kabahe kunta ulaong bakila pentip syaki baki de bandit penyeso lembat ki aggregator na kajela ki bapanyat ya kanika kam ban yo kamai Nlor kata kila ong bahalor katax kabaki sil ka Sorkar Jela kam yo wat shitengkaru na ka Rapido. Hadian kejeng ekran badu MVI na kaliang jengki kila ong bakin sa syong ban perkat lang bat shenhi kin salet jekendu yakini ki aggregator ba na ka Jela ban ekran sani halor ka nikakam.